wasanna għal episode 3 tal-The Malta Pop Podcast. Qed nipprova nitgħallem kif ngħid Popcast nista' ngħidu hekk. Illum għandna l-ewwel guest Ukoll għandna il-co-host il-misterjus li guest co-host ukoll. Anyway, tlaqna l-intro and then we'll be back in nibdew nitkellmu man-nies. Bye. Mux ħajkonna podcast, kulħadd għandu podcast, il-buċer ta' wara għandu podcast. U mux podcast. Marcos, fax kemm għandek? Okay. It was going to someone. Alright. Mela, welcome back. Ejwa, l-lum għanna l-ewel guest, bħal madna guest host u għanna onur li għanna xaħat legendarju fid-dinja ta' TikTok għaw Malta. Mux daqsek għax ħafna nis għadu ma jafux, għanna għalek ġibniħ biex forsi il-Maltini kun jafu minnu jappreciate jaw. Jappreciate jaw. Japprezzaw, men. Diki, ejja, għattillu. L-ewel. Minti titqis li, actually, it's Le, fatti għafżajt. Mallim tal-Malti għadu kif miet, men. Na. Għafżajtom l-ewel nis li b'dan il-podcast. They're not gonna appreciate yaw għadik. Għafżajtom fil-podcast li ħajkunaw Malti ħazin, mux fil-sens fil-sens li ma nafx titkellem. Profa namil xtaffiġa jenu koll. Insomma, japprezzaw dikki, tenki, għallimta xaħġa. Mela nilqaw maħna il-Joel Ellul, maruf pala fil-TikTok I'm Joel. U koll għanna l-co-host il-legendary laqasem xiex najt minnu għara fatti timut. Il-Daniel. Ma jafnix, he gets to not know me for longer. Mejja, il-Daniel motherfucker Kingswell. Jien għanna ħaġa importanti. Jien qabel ġita unek jien ma konċ naf li ħajkunaw Marcos u Daniel. U jiena il-Daniel u ħaġa li għatlu d-dartija jinti popolari. Għadin ħafna, għadin 7 boys, għadin 7 Oh my God! Allura il-videos tijaw u kif jieġi xjubu il-video 24/7 Daniel. Lalla, onorat. Lalla, ġennen sabat. Waħda minnu. Le, għax Daniel huwa speċi maruf ħafna pala wieħed mill-legends tal-YouTube fil-bidu ta' Malta u f'partek. Vera, xieħ u hekk, avolja jien ikbar minnu, ma vera, like ancient. Abba ma nibdew ħanajt l-sponsors, mena x'ninsa l-sponsors u mbagħad ma jtunix flus, men. Ningrazzjaw il-Planet Consoles li sibuhom birkil-kara tawna dak il-inkwatru tal-pacemaker. Le, il-pacemaker minn Mater Day. Il-pacemaker minn Planet Consoles. L-inkwatru tal-Peacemaker u anka l-toys l-oħra li affartek u fisser morru sibuħ, it's fantastic shop, Funko Pops, kollox li tridu emmek, u s-solo kafe ta' naxxar li tuna kafe li t-nixorbu kafe fister biex niġu naqra hyper, kif tarawna kollu tor tal-kafe, nasib aħjar nibdew nieħdu inqas Anyway, so grazzi għadaw kitnejt, insaw xukoll għanna l-Patrion, għawek għan itfana għal-isem għawek jieħtitu tatu donation tkunux għammelin. Donation, you know, donation. Tkunux għammelin. Mux donation, kollum il-perks u koll. Kollok perks, fezem wahda minnom li tara li jenu Marcus naraw xie film tal-biza u really bad movies un reaktjaw. I thought that sentence was going somewhere else. Taraw li Marcus. Għaw l-OnlyFans. Għanna perk jek 20 euro fi xar taraw li jenu Marcus infaqqaw, imma hemm xi ċans il-Marcus inġibuh biċċa kif jgħid li bes bħalissa. Ejja, vera, bil-headphones il-pink. Għamil cosplay tal-mak tiegħu. Ħajjet fodma. Ara l-headphones. Ħadd waqqa l-headphones xej. Waqqaf il-podcast, emmu. Mela taraħ il-Marcos basically nasa l-headphones u kien għal l-bsuħ tal-My Little Pony, so it's cool. Anyway, so yes, itlu fil-Patreon, għamlu donation jek tridu, tajnuna ħafna, forsi għankan ġibu naqqa kamra zaħjar u nimprovjaw il-sistema, għax pal-isset naħdmu fuq webcam li xajnih minn Joom u għalek li. Naħseb anke il-ġum xtraw. Aha, naħseb għalek, forsi jaħdem. Anyway, thank you ħafna, ejja nibdew nkellmu l-Joel. Mela, minn ma jafx il-Joel, basically dan huwa TikTok legend. Legend, le, għal-Malta huwa legend, man. Bisseta, jina naman TikTok, I'm quite popular f'Malta u noqgħod nifraħ, I'm quite popular f'Malta. U il-ammont ta' followers li għandi nisejdu mhux ħażin, speċi għax għandi 40,000. Mbagħad naraw il-Max, għax Max joqgħod jiftara għax Max
you know. Max, Jo, għat jifraħ li għandu 250,000 jew xi ħaġek. U mbagħad naraw il-Joel li ħafna nies Maltin unfortunately ma jafux minnu, u naraw li għandu 800,000 followers fuq TikTok, man. 800,000 followers. Emma il-kontenut tiegħi huwa quite specific, gaming now. Le, dikki. Imma it's amazing speċi kif għandek dik really, really big numbers, u speċi I find it, li kif għaw Malta, biex ħansammililkom nerġaw s-soltu, fucking loving Malta, jew il-Malta Daily. Għat ma, xax ma jpurtanix, għat ma jsemmuħ, men, bis-seta. Meta ħajsemmuħ, meta jabduħ ma Markus fit-toilet, jew xaħġa. Għanem xie tweet minn xie fucking YouTuber, minnu. U jsemmi li ilu, dak Malti, minna jgħan 20 miljon artiklu fuq u għax Malti. Dawk they pick up on the Maltese fact. Jom stort, għax n-nis jgħidu għax Malti. It's their job. Jgħidilhom, man. Le, ma sometimes. And tipo, I sort of get it. I get it. Imma sometimes, more. Ġilli tara l-artiklu, sometimes they put up, for example, a video went viral, tidħol fuq 20,000. Meta mbagħad, Maltese content created did this. The bar is seriously low. Le. Imma da mux pal Grande taf minnu. Jisemmuħ ġilli. Dak YouTube, l-ammont ta' subscribers li għandu tal-biza. Like a lot of big. Issa jenejt qabbel, għax I haven't followed him much. Imma he's still current. Tipo, għax Malti, tipo, it's a very small part li għax Malti, għax kontenu tijaw. Le, sax pal ta' Joel, to be honest, li għax peċi Joel mandux video wieħed bin Malti. So, imma to be fair, when it's online, man, Malti, nis jħobbu jinsew kemm iżajra Malti. Le, dik vera. Like, hija fatt li tant iżajra, man, li jek tagħmel il-ġismu lingwa bil-Malti, yes, biex isir popolari f'Malta. Once you do something that everyone likes, ħat isbrokwa. Għax Malta, wis zaħra, it's like a small town in Texas, for fuck's sake, it's too small. Le. Allora, once you start doing international stuff, English stuff, and Esplodi, le. That's the irony, li tant esplodi, li l-Maltin asjatu kasek, għax he's just another ġismu. Mux għamil xejn Malti, xejn mill saw napprezzaw aħna. Plus inti tqis li jekk inti ħad prova tit-targetja il-Maltin, limitat. Il-Maltin, it's limited. Jekk inti ħafna. Even, anka jekk tilħa big percentage ta' Malta kollha, it's thin. Exactly. U jiena li nagħmlu għal xogħli, it's not ideal for me. No, good. Especially when it's gaming, gaming, especially now, tant sar popolari, tant sar accessible il-gaming li għal-artistik jgħu Malta, irrid ikollok xaġa vera specific biex tagħmilha f'Malta, and yes, anke jekk issir popolari immens Malta. Sure. If you're sticking to Malta, there's only so much you can grow. U fuq diri t-naqsi, per eżempju inti content creation u Twitch streaming, dak il-full-time job tijak, kux vera? Namlu part-time u nilaf futbol kod. Naf, għamalna xar fisser, jina zomma stream. Flodu għajdu streaming, unbat mur futbol. So futbol, wieħed mux xogħlijiet tiegħek. Yes, tajjeb, mela skut, so Le, għax għandek il-gaming. Eżatt, it's a good combo. It's a very good combo. Għax għandek xi ħaġa li ma l-ħarx nagħmel xogħol kollu għax fucking ħoxlu. Imma li kollok il-xismu, it's great, man, it's very good. U dik il-ħaġa, u dik vera cool, għax per eżempju ħafna nies meta jazbu fuq gaming u hekk jgħidu daw ħajkunu pari, fejn u hekk, u what actually dik il-nix vera. Dik il-nix. Imma qatt ma rajt xatt fl-esports li uħxon. Le, vera, meta tarom da. L-esports, anzi, kunu baf, imma tant jagħtu kas s-saħħa fizika. Għax Alla għax ħares, bro, toqgħod bil-qeda ħin kollu. 24/7, le. Naħseb għas titjieb, daqs kemm titjieb kieku tieħu break tagħmilna attività u tkompli. Naħseb dik stess stejnek l-ironija, it's not the hours. Mani, mhux mija faċli xejn ta' għax jien pereżempju nieqaf biex imur il-futbol. Mbagħad wara nkuna jimmejjet or editing, brainstorming. Le, mela. And then it's on repeat. Le, dik nifhimha speċi nagħmel ġina pereżempju għaven di xogħol normali u bad I do the mess that I do u wara xogħol u tġili laqsik. Pereżempju l-bieraħ sa sajt fil-għodu editja prepping and things like that, and you know. Tħobba l-affarijiet. Eżatt, u jekk mhux jekk tħobba, it's worse than a 9 to lejl. Trid tkun ġo fik u tkun tidher jekk tagħmel xi ħaġa
and you're not into it, kun tidher men, tajdlix. Le, ver tidher li hija fake jada men, you know? You can't just do illum ħan noħroġ video għax bil-forsi rrid noħroġ video. Tidher, u on camera tidher. Exactly. Speċjalment anka streaming meta tkun live, you have to be hyped, you have to be interacting ma' people, men, ma stax toqgħod, oh, right, guys, mela. Tikkonsum ħafna enerġija. It takes them. Pero min konna mela streaming ftit, mhux daqshekk u aħna issa bdejna nagħmlu streaming issa fl-istess ħin. Avolja eksploda mbagħad, you know, imma I did more comedy li għandu differenza Joel li he's entertaining pali, imma Joel's actually tajjeb fil-logħba men. Biex inkun onesti, le, bis-seta Joel huwa wieħed mit-top ta' Warzone players, Call of Duty players. Differenza li meta nagħmel jien in-nies jitqu għax jaraw nimmut mal-ewwel, u mbagħad Joel Jien kif naraħħa, jien m'iniex ħatin fil-logħba, imma when it comes to streaming, tant hemm nies tajbin li jiena avolja jiena tajjeb, mhux ħajġi jaraw lili għax jien tajjeb. Imma it helps a bit. Imma you need character u importanti. Għax min jara l-pros u biex jara l-actual skill tal-logħba, ma jmurx biex jitħaq. Jara l-logħba. Le, ma għalhekk napprezza l-Joel għax he is entertaining, but at the same time he's still xorta ħatara dik il-1v4 u jarbħilhom. Jien jekk pereżempju 1v4 tarawni gangbang għal basically just dead man. Jew naħrab u niġri u nipprova nastaħba sakemm forsi jiġi xi ħadd. Immaġinak ġenerabt Fall Guys stream. Fall Guys I can only fucking imagine you playing that. Dik il-logħba anke jekk titlef il-miljun. Tajba. Għax wis light-hearted biex tarrabja, tista' tarrabja. Nerrejġja kont. Tant light-hearted man li tipu jekk titlef it's like whatever man. They're jumping and moving. Isma' inta tajtek in-nies li jħlob bis-serja. Fucking sure man, għax minnu tajjeb fiha. Imma that's the funny thing, għax m'għandekx il-control scheme mhux xi. Imma l-ħaġej li anka Fall Guys ġieli fottew daw il-pros. Għax pereżempju hemm minnhom li jagħmlu speedrun, like they finish it in like 20 seconds. Speedrunning community. It's a fun game, imma f'daqqa jum. He's finished, ġej ticket line. M'hemmx logħba waħda li m'hemmx nies li jieħduha super bis-serjetà. There has to be that kind of people. Hemm nies probably ilhom jilagħbu Fall Guy ma ta' askenet b'xejn. Għax dak issa b'xejn, u qabel ma kienx. Le, xiex bxej? Le, issa bxej, għamlu bxej. Jiena nafax qabel kien bxej fuq il-PlayStation just as whatever. Mhux just PlayStation. I think there was this free for people. Man free for a limited time. Tipo get the game for free. Imma issa it's free. U nbidlet il-model ħafna, ħafna iktar microtransactions, obviously. Imma that's something else. Anyway. Mela, Joe, rrid nistaqsik, mela, inti isna bdejna kif isek bdejt dil-ħagġa ta' streaming u għek, għajdinna naqa kif isek deċidejt minn flok hobby ħana mela naqa iktar taj pala xogħol jew hekk, you know? It's quite interesting. Jien bdejt pala hobby meta ħarġet Warzone u kont fi żmien il-Covid u hekk. U jien kont naħdem ġo restaurant Caffe l-Belt. Alright, okay. Sewa, u bdew naqsu ħafna press li kull imkien mallu, bdew naqsu ħafna waiters u baristi. Għadin kont għet minnom, għaj speċjali dar ma namel xej, għettifem? Għadru 24/7 nilab Warzone. U bdejt kont dak iż-żmien konna skwadra tal-Madonna bil-Malti, konna għalina dak iż-żmien konna vera tajbin. Għettifem? U konna dejjem konna l-streams jena, konna big streamer sejdin. U s-nibt ħajjar biex nibda namel xaħġek. U għallu bdejt for fun, un-bat mid-Covid u kien ħaj spiċċa, kont gradwajt, P teacher. Alright, iwa. Għadra bdejt P teaching u kont biħsibni nieqaf għaxu it-tfal bdew jgħidu il-ser streamer. Shit. Miex daqsek ideali tkun teacher u streamer fis-sess ħin. Kif rajta jgħidak U allura t-tfallu ma bdejtlu fl-streams u jisek, inti ma tistax tkun full self. Eżatt. Umbat, xin nisu reġa beda l-Covid jitla, waqqawni minn teacher u koll. Tifhem, għax bdew naqsu teachers, dak bdew il-breaks bdew jaqsmuhom u jnaqsu teachers, etc. U dak iż-żmien li bdew naqsu teachers, bdejt nara naqa, bdejt nitfa' ħafna content u bdejt il-content bida jitla, u bdejt nara ħafna. Biex tara, blessing in disguise. Biex tara kif ġiet l-affari. U bdew jitlaw is-subs u views u l-back feeling man. U għat tista' joħan riskjaħħa, għat jiena jekk dan għamlu full-time job tiegħi, għat jiena ħajta ma jonqosni xejn. Diki. You ride the wave. U fil-fama tiegħi l-aktar ħaġa importanti
f'ħajtek in ġenerali li tasel ix-xogħol tiegħek hu ħajtek kollha. Allura jiena jekk jiena da l-streaming u l-content ħanamlu ħajti kollha jiena I won diġà. Allura tista' nirriskjaħħa jew faqat inkompli infitex jobs. Waqaft ma' ġew għalija. Took the risk għalek. U għattilhom se nidħol u bqajt nagħmel streaming. Issa tajli streaming fil-bidu kont Ulla fil-bidu. Għamilt l-ewwel sena u sentej, it was misery, tifhem? Misery in terms of views. Of course. Imma bdejt il-content bdejt 10 million views, 50 million views fuq videos. U hard work pays off. Għax in-nies jiġu japprezzaw il-content. Lej jgħidulek min japprezza jgħidlek. Ħafna. Salhom il-ġurnata ġifieri ġibi messaġġi private. Lej, niftakar speċi weta kontet nistreama jien konna nistreama customs tal-Warzone u darwin kontatek fil-bidunet u konna minna customs fl-imkien, għamilna 2 customs fl-imkien u hekk. U fatti xin kienu avolja I'm not good imma l-customs kienu jitlu balla nies u darba niftakar kien kod kellimtin jew kien kellimni għalli għamel waħed ma ġewella x'dak Ukoll u dak iż-żmien riqa Warzone kienet hot ħafna kienet. U għamilna dak il-joint customs u hekk u kien hemm tajjeb u ma speċi bajt fatti meta kienu jgħidu li ma dekx tagħmel customs ta' Warzone konna le ma m'għadniex tagħmel ma jekk morru fuq ta' Joel. Dak jagħmlu affertek so you know u explodating it's really amazing kif tista' tagħmel. U Ukoll u speċi anke TikTok jgħin biex inkun onest. TikTok tak il-boost iktar milli TikTok is the best. Is the best. U inti for the stuff il-lustja. Content u ħja. U kif tibbalanzjaħ għax peżem jiena rak tagħmel stream fuq Twitch u anke fuq TikTok itne. Hemm xi differenza kif tagħmel you know kif tkun għadha kif titkellem man-nies itnej f'daqqa u hekk. Ħafna l-ewwel net l-udjenza ta' fuq Twitch mhuwiex l-istess ta' TikTok. L-udjenza ta' Twitch hija komunità li inti ħatara kuljum qed tifhem, ovvjament ġu nies ġodda jibqgħu min jitlaq qed tifhem. Fuq TikTok peress li inti qed tara l-videos u you came across my live, in-nies ħajklikjaw jaraw ġi sekondi u jkomplu għaddejjin. Allura u plus li l-udjenza ta' TikTok hija wisq żgħira. Jien meta nidħol fl-analytics l-aktar Pala etat. U meta tħol fl-analytics tal-live wara kull stream, il-main age li kolli fil-xismu fil-live tkun minn 10 sa 16. Alright, okay. Le. Ostja 10, sabta katej 13. Le. 10, suppost laqsa dej fuq TikTok biex nkun onest. Ma ju jgħidlek, u anka videos, meta l-analytics tal-videos, l-istess jgħidlek. Ġifieri inti taġixxi differenti. Issa jiena dħalt ħafna in depth of TikTok live. Jiena qiegħed mbagħad aġenzija. Ituk it-tips kif għandek taġixxi. Qed tifhem. U daw they approached you jew you approached them? They approached me. Ostja? Okay. Huma they grab creators u li jaħsbu they make, you know, good money out of this. U l-affarijiet li qaluli it's quite in detail. Per eżempju, TikTok għandu AI. Ejja mela. Allora once per Call of Duty mhijiex ideali għax hemm ħafna violence u violence. Allura it restricts. Allura inti kif tara kif you boost it, you boost the line. Kulħadd jipprova magħha. Ejja. Ma doffi anke ikun qed tilagħbu logħba whatever jimmodjaw il-logħba sal-punt li il-gun ma tibqax gun, id-dem mhux dem. Is-soldati ma jidrux jisum soldati, eżempju. Le, tiftakar darba konna għax jienu Denju konna naħmu gadgets fl-imkien. Yes. Darba msellajna video promotion ta' Playcon u użajna biċċiet ta' Call of Duty. U fuq TikTok. Waqfu, neħkunna l-video għalu violence u guns u hekk. I've come to expect it now. Madonna qabel men. Konti tella xi-sub treat, man. Fucking li treat, man. Emma, it's a good and it's more good than bad, I think. Pero, ikollok tant udjenza żgħira fl-età kif qed fuq TikTok li trid taħsibha wkoll li they shouldn't even be fucking looking at Call of Duty. They shouldn't be looking at GTA. They shouldn't even Le, jimma naf kif it-tfal jilabu. Għamin ta' 14-15 tifimma, għamin minn s-sok ma labx Call of Duty u GTA ta' 14. Imma ta' 10. Nis ta'
tfal ta' 10, 11 jaraw barazz. Ħankun onest, jiena Call of Duty ma naraħiex daqse gravi, anka kuntenna xtajdu ma dofi, it's just first person. Imma mbagħad GTA le, GTA għax għandek il-violence, il-drugs, missions li toqtol fucking prostitutes, men, Anzi, that's all the shit now, 5 ain't it work. Ma 5 xejn għaddejja. Jien GTA qatt ma laqta fighting. Le, għadin, ftit, ma naf li daw il-missions li għajdu l-ek toqtol prostitutes. Shit, Marcus, dak jilabu, meta kellek 6, bejt tilaba Four, ma ta' kont zaħir kont nilab San Andreas, sa' tajdu San Andreas. Kunu grafi, men. Imma, depends. Anyway, that's a whole fucking can of worms, man. L-lop u l-violenza, anyway. U jirs najdlek, Joel, inti tam ħafna videos, per esempio, minn daw li huma vera kulli, speċi qed tisma' il-kanto tmur hemmhekk. Inti għandek xi team biex jgħinuk li obviously jrid ikollok xi team biex jagħmlu. Kif ġiġġu moħħu biex tagħmel din il-ħaġa u l-ewwel dawk il-videos darba kont qed nilgħab normali Warzone u issa ġitni flashback ta' video li kont rajt bil-karozza u bil-kant. Hija ġieli kont rajt ħaġa. Kien kellha balla views, I mean normali, ħafna videos hekk. U għattalix ma nifax nagħmilha fuq Warzone jiena. Tifhem? L-ewwel net il-thought process kien Warzone meta daħħal mużika, tkun Warzone fan, tkun tgħid il-mużika hija popolari mad-dinja kollha. Għandha ħafna nies jiena jaraw il-videos tiegħi mhux ħabba Warzone għax ħabba d-diski. Tifhem? Allura tolqot in-nies fuq Warzone fuq il-mużika, tifhem? U għamilt l-ewwel video kif nagħmilhom soltu vera kien illum ġeta naħċib għax vera għamiltu bla doċ. U nalija kien ġab xi 9.5 million. Yeah, okay. Mbagħad u għatmela you're on to something da. Għal-bidu mandu ngħid, għal-bidu għat t-normal video. Mbagħad wara xi xarej għattax ma nerġax kont isni out of content, għattax ma nerġax nippruvaħ. U kont għamilt ieħor kien ġab xi 10 million views u bqajt nagħmel l-istess. U minn dak the next 5 videos kollha ġabu above 5 million. Allora tkun taf li you found the magic social. U minn hemmhekk bdejt isu il-followers bdew jisplodu. Bit-team, Ikollok it-team biex tieħdu idea. ħafna, l-ewwel net kien ġibu insaqs in-nies, pereżempju, nkun qed nistream jana nagħmel videos u n-nies they have fun, to be in the video jkun jafu li huma jieħdu pjaċir. Imma il-ħessa li ngħaddi minnu biex nagħmel video wieħed ta' 50 seconds. Immaġina, nafu hours, days biex nagħmelhom. Għax anke you need to sing the music, tisib il-music l-ewwel qed għax ikunu minn daw il-choir. Darbat lek għamet lek suġġett ma tagħmelx I am Ken, imma tlirid insib wieħed li huma dik għax biex apocalypsis, please. Appreciate ħafna. U inti once li per esempio immaġina jena inkludejt lil-Daniel fil-videos. U jien naf il-video sploda. Dak li jkun tħossu importanti. To be honest, għat najlek, kontet nara videos u bdejt nara nxekja. Il-team li kollok li jgħinuk, vera għandhom coordination tajjeb minna jitlu vera. Min tajtek, dak kem id-dum biex tamela. Għax najt. 5 hours biex namlu Dak nassumi mux Maltin. Mux Maltin. Min jaff il-delay, għamin biex jikoordinaw, mux kurħat għandu l-istess. Plus li inti titqis, dik jan lobo normali ta' Warzone, ġifiri, għana għedin għatika seba. Kontra 150. Għalek t-taġidba mill-bidu. Ifottulek. Mux ta' għal darba, ġifiri. Le, ma vera, għax bdejt narom, biex dej vera jitlu tajb. That's why they're satisfying to watch għax li tara coordinated players in any game, ċemet tkun Call of Duty popolari, etc. Li taram coordinated u jamlu xaġa ta' daħ I don't know what it is, state il-lalla, what the fuck? And you like to imagine that it's not staged. U n-nis, per esempio, għax li għalli nimmaġina li I have a team. Il-ammont ta' nis li għajdu li is that fake? Ovvjament, it's fake. Obvious fake. Ma nis jemnuwa. Nis jemnu li jata vera. Le, għax narom, per esempio, kontet nara comments u effertek, fisser li kollok naqas bieġi, u da mux stage, mux obvious stage. U kumbata s-sib t-nis ikantaw.
It's obvious l-stage, Ma imma biex it's tara kemm content. in-nies, they sometimes don't want to believe Believe it it, because it's eżatt, funnier. eżatt, But that's eżatt. part of it. That's part of the beauty of it. Imma kif tamela actually fġo custom game jew hekk, jew floba propja? Tkun logħba propja, mela jiena irrid infittex logħba ma ġiex timliet oħra. Orange, biex Mela jekk jiena u tim liħor. biex actually tidħol fl-istess loba, hija. Tiġa pain in the ass dik. Ġafejn di, għax irdu nitlu 3 timijiet. biex tagħmilha. Ġa diffiċli, għala ġieli namlu per esempio session ta' 5 sigħat, ma nitlux logħba waħda, nipprova waħda, guys. Għax jien logi eħax. Mela ħlejt 5 sigħat minn ħajtek inti. Aha, biex U tagħmel. mhux tiegħi biss, tħossok ħażin għax ħlejt il-ħin tiegħek u taħx. Jifhom. Qed tifhem? Imma n-nies japprezzaw l-ra tant ikun irdu jgħinuk li they don't mind it. Jiġu l-għada, għanamlu għahla, jiġu huma, tifhem? That's the first step. U bat natik għasni t-ġolba, u niset joqtlu, tiġi tibda. Jinnna f-sajtajn oħra. Tittara fejt il-Landja u fessi, per esempio, Tifhem? out of the way jew xi ħaġa jew. U bat l-editing. Aha. L-editing dejjem, l-editing. Yeah. Le, ma konx taf li eċċek li qed napprezzaħħa li f'logħba propja. Xi jkun naħseb li forsi. Laf montax. Le, u nista' nimmaġina kemm tidajx niftakar anke speċi kemm kont qed nilagħbu ma' sħabi. Ejja nitlu l-istess logħba u ma jiġili ma jinnexxielek anke nafsu għall-istess ħin. U xorta ma titħolx fil-logħba. Id-dinja tal-gaming oversaturated malla saret. Ne. Imma qabel l-ostja Madonna biex titħoġa server, bistijiet nejt ġifiri, consoles ta' parsi jem online, consoles bad nejt minn PlayStation 3 issa, mux il-4. Fil-PC, sibek qed jilab, server name IP idħol, the end. Kullob, anki l-lob popolari malla, l-istess IP, jew l-istess world, jek ikun MMO, u daqstek, missa bil-matchmaking. L-ammont tal-ob li kienu maddejjin fl-istess ħin. U inti tkun, u l-ħagġija, inti tkun host server, allura inti l-loba mandiġ bżon, ma nifton tuta il-server tal-loba, inti qiegħed id-dar taħost il-server u nies jitlu miegħek inti għalek l-internet kulħadd jaqaf jilab għax inti taħost, ja? Qabel hekk kienet it was way more accessible, imma qabel kien hemm inqas nies jilabu. Differenti. Or t-saqsi u kol, rajt like ftit videos li bdejta ma xieġiġ videos fuq Fortnite u hekk. X'kien provajt tajt ħani prova naqa Fortnite l-emmola? L-għonet Fortnite ma li kienet ħarġet il-mappa il-qadima kienet esploduta. Sploduta, content fuq TikTok, Fortnite biz, lives Fortnite biz, għad bedela Fortnite biz. Allora, għax ma niprofax jien. Ride the wave. U jien provajt, jien dejjem kont Call of Duty player, għad ħan niprofa nilab naqa Fortnite. Oh, I enjoyed it. No, Fortnite is fun, jien vera nħobbu fun. Le, li għamlu għan no build mode. No build. Dik salvat il-loba. Build. Jena, I look at it, I'm like, nope. Le. I'm not fucking with that. Allora, no build. Tinteressat naqa? Yes, għax proper FPS, għalija proper FPS. Allora l-għu stream li kont għamilt fuq TikTok ta' Fortnite kienem, I think I peaked 500 views. Għalek, għajja, xitlu. That's the thing is meta ssir popolari li tibda tagħmel affarijiet li għal volja inti personali kieku ma tagħmilix tagħmilx it's a popular thing. Amma ma twassi tara n-nies qed jieħdu baż jaraw tgħid you end up enjoying it. Mela, motivation. You know, I mean min jaf dawn nies li jkollhom early access għall-lob li jilagħbu miljuni ta' tip ta' lob. Jilabu early access loba, jilabu, they don't know what they're gonna fucking play. Forsi qas jilabu horror games, imma għandhom early access ta' horror, u nisru di jaraħu jilab horror, u jgħahra taħtu bil-bidda, ma rridx fucking nilaba, imma it's not dik il-beauty li kolla komunità u nisru di jaraw, demotivak. Leo, jina mill-li ħarġu Fortnite, legin l-istess ħagġi, Fortnite kon nilaba naqar lemmu law, kon nistreamja, imma il-building kienet taqta li qalbi. Ma li ħarġu non-builds. Ma li ħarġu non-builds, I said, this I can actually play. Għaxanka, I'm decent, new ghost, għax inti kun mandek zol il-mira, l-speċi, you know? U t-skanta, u Fortnite people, Fortnite players, pers li jilabu builds, they're not that really good at aiming, ċertu nis minnu, so tibda ħossok cool. T-crouch jaw taqbess, the problem, għala 80, biex ma jabtuk, għala tarantalla, I can't imagine, man. U pala average player for other things, emek beda jħosni tajib, like, I'm still decent, għax differenti mumiex daqsek sweaty non-builds, sweaty, imma it's a fun game, speċi, u anka jien Fortnite uġobni għafna ħabba l-skins, where I'm a simple, lilna li I'm playing as Optimus Prime, jew Deadpool, għalija. Jien ma għamilx bija dik. Jien nħobb da fartek. Jien bejtem Call of Duty għatma l-anibes camos. Cosmetic. So għatma man xie skins jew xie. Jena, I don't think I will ever
pay actual money for cosmetics. Jien bħal il-film, per eżempju. Anki xi ħaġa in-game, especially jekk xi ħaġa I can unlock biex nħallas il-flus asla xrid ikun. Fil-fatt waħda mill-main reasons li waqaft nilab MMOs. Għax the best example I can get is Final Fantasy 14. Dik MMO tantem popolari men. U tantem content, tantem xtamel, it's insane. Imma meta wasalt l-end game, mux nakam xebba expansion, wasalt l-end game. U tipo, the only things you can do are the hard content. Ma jkollokx team static, ma jimbidilx, it's hard. U ta' ħafna fucking cosmetic stuff. And everyone gets it, and it just wasn't for me. It's a time thinker. Imma ħafna nis bħal Ashley, kien hemm min kważi jilaba ħabba skin. Kien toħrob kien Madonna. Imma l-flus n-nies li jonflu, issa mhux qed ngħid tom fuq 10 euros għax vera toħroġ bok ngħid huwa fuck it, it's a hobby 10 euros mhux ħadd dinja. Hemm nies jonfu. U hemm lob li huma pay to play. Qed ngħid mhux bħal MMO, qed ngħid bħal krem xaġa ta' Diablo. Vera. Bil forsi titħallas biex U min għandu xaba flus minn għalih flus muġejn, iħallas. U tant ikun tajjeb dil-logħba, imma inti ġejt pitted man nies li tilabu normali, kif iż-żobti dom jieħdu gost. Madam xi ħadd li għandu balla flus. Bħal-FIFA. It's pay to win, no. Hija dik il-pay to win model taħdem. Jekk xagħti tilab tipo single player u ma dix noqgħod nagħmel grinding. Għax jekk qed tagħmel hekk and affects other players, if you can buy an advantage over a player, tali. I can't understand that model. Le, għandek raġun fuq FIFA, speċi FIFA. Kont tilaba FIFA. Saret ukoll. FIFA. Għax FIFA, per esempio, toħroġ FIFA. Dak li kun jom fuq, per esempio, 1000 euro fuq PEX, mela għandu l-aħjar team fid-dinja. U jena d-nibda t-nofna u pjaċir, per esempio, il-bidja team tiegħek mela it's a pay to win, no. Jena l-ek waqf nilabi, kon nilaba b-sejta, kon nilab tournaments, wagers. Il-lanna xidwej, FIFA l-online tal-ostja FIFA, I mean, shit, it was always fun. Issa ma tewx għos, per esempio, titħol int, għandek per esempio il-player ta' Norwich, u sip il-Pele kontri. L-ewel first week, first 2 days, man. Xħan għamela? Le, I'm not surprised. But, to be honest, jien, MG xaffariet ta' paid cosmetics fil-loba, jew affariet li fejt tista' tħallas. Pay to win d-dejaqni ħafna, per eżempju, pal FIFA. Umbat, imma per eżempju, pay for cosmetics, jimma d-dejaqni, għax you do it if you want, għax mux għattatik advantage. Għax umbat it-tabju jek intaddek tom fuq xie fucking 10,000 fuq il-skins, imma għall-inqas jek kint ħazin fil-loba, ta' mux għandek €1,000,000 fi skins, ħatmut mal-art li best għandek imminaċi. Ija, dik, ma mux li kollok vantaċ. Jena dik toqtolni. Warzone per eżempju, Warzone per eżempju kien hemm Nicki Minaj. Snoop Dogg. Snoop Dogg it's-Spanish, tifhem? Imma fil-verità. Xorta tisparalu, daj, Snoop. Mhix pay to win, għalhekk nibqa' nagħba. Imma jiena li ma jagħmlux bija. Min għalija kienu jagħmlu speċi iktar grinding, trid tagħmel ħafna grinding biex tagħmel il-guns aħjar biex bara Warzone. Dik li għandek. Il-kamuzija, eżatt. Aktar ma jiena ġib headshots jew long shots, ġib il-kamu. Mas basically mhux ħatamel differenza fil-logħba, like it's the same thing. Just ikollok il-gun jixallu. Il-gun gold jew xi ħaġa. Imma n-nies vera jagħmlu bihom. Mela, l-ewwel Marcos id-dom jifraħ meta jkollu gold gun. Illa għandu l-gold gun min. U bat ma jolqodx zopp minn għal-madda basta bil-gold gun. Asadu jilaba, l-imnova. Call of Duty kien jilab u kien jilaba competitive, għax kull ħagġa li najdlu, nilabu Rainbow Six dik nilaba competitive, nilabu Fortnite dik nilaba competitive. Kollax competitive jilab biex mbatt ma jagħmel xejn. Niftakar fil-kassem Marcos. Jien niftakar kont tidħol f'tournaments qabel ma bdejt tistreami ħafna kienu jagħmlu Spooner u Max kienu jagħmlu xi cast u Level Academy kontu titlu xi jabs u ieħor. Dik flimkien. Konna ma l-versio. Kontu morru vera tajjeb minn għax kien ngħidli. L-ewwel darba li rajt ismek fuq qabel ma konna nastreamja flimkien rajt konna tħalt normal u kont nara taf li jitlalek balla kills u naraw Joel kill, Chubbs kill, il-lalla kemet joqtlu n-nies u għanna nibżaw u jiduru, kienu ħaxxeda, kienu jiduru bil-losti helikopter, bil-heart u jgħodi fitxu n-nies u bat jinżlu jħanti għaw men u jinu siħbit fejħan nistaħbew men. You know the game, man. Esma dak, see at once.
Ikollok nis li tanti labu loba that you can't get an edge around them. Għalli jafu daċ ħatamil. ċertu punt li tasal li tanti laba loba, men. Li, you know, like the back of, that's the point of playing professionally. The job. Li għalla-ħaris ma tkunx hekk, għax il-għat murġa tournament jafġuk. You have to know everything. Jena għalek u għafna nabu competitive. Għabel kont nabu competitive u konna nidħol tournaments. U it was stressful. No, I can't do it. Allora, competitive, I can't do it. Għax nidħol wisq fija żgur. And I know for a fact, no matter what kind of game it is, and no matter how good I think I am at the game, or Xorta jkun hemm aħjar. if I go competitive, ħanaħx il-baz. It's not for me, man. Fatt, diri tisaqsik, inti bistreaming way, imma għadek tiħu ghost tilaba l-game like. Ovvjament, Warzone qed mood u dejjem jippruvaw. Battaċa tinista fost. Anka jekk tara l-views ġenerali fuq Twitch jaraw nies vera qed mood. Allora jien bħala streamer, iżdek mhux tiddemotivak. Għax in-nies hemm inqas nies jarawk, bla bla bla. Imma jien ġenna jien xorta ħobbos nilagħba. Dik hi. Jiena mhux ġieli nqum ngħid m'għandix qed nilagħbet tifhem. It's normal. Imma għalija xorta disbaħ logħba laqtlab. Le, Warzone is fun, speċini. Xorta nabiex nilagħba, anzi. U taħseb li fil-futur you'll have to change game, taħseb fil-futur? Naħseb dawar? Naħseb hija. Għal-ħaris it won't happen. Tant jimbidlu malajr. To be honest, li najdu hekk, Fortnite ila għaddejja ħafna. Mhux biex naqbel fuq Fortnite, għax Fortnite ila għaddejja iktar minn qabel Warzone. U li għandhom tajjeb jien li personalment inħossna jien li Fortnite għandhom affarijiet, they do good things li Warzone missom jamluha, b'eżempju Fortnite every 3 months ibidlu ħafna mill-map. Li Warzone biex ibidlu xaġa mill-map, madonna. Kważi sena u biex ibidlu mbagħad ħalli jagħmlu naqrib fangadik biex joħorġu ri. Idumu ma doffi. I don't play other than much to comment properly, imma jien naħseb li nista' Call of Duty għatem minn nies li jom jaħdmu fuq Call of Duty meta għalla kien hemm il-Call of Duty 3, man. You know, li naħseb their idea of a multiplayer model is not as current. Obviously current and apax popolari. Imma naħseb in-nies li jagħmlu Fortnite iktar in tune mal-current popular gaming ġismu. Ħalli mhux cosmetic. Antika. I mean, għadnejt antika, il-franchise antika. Imma dik il-ħagġi, like, jina li jimmissom Warzone, sometimes they get stale. Għandhom zon jamlu iktar, jibidlu ħafna affarijiet mala iktar. Mela, no, net nar ħafna creators Warzone kbar jina li jisaqsu u they don't deliver. Jien per eżempju, jien mela jien naħseb fil-weekend nagħmel customs u n-nies l-ammont ta' nies ikolli fil-customs enormi. Ija ġili kollok waiting list biex jitlu n-nies, niftakar ta' U dej ma jieħdu pjaċir. Imma per eżempju mbagħad ikun hemm hacker jidħol. U jien m'għandekx control. M'hemm xejn li nsamel fuq, għal nista' nikkikjaħ, nista' nibbenja. Ija dik vera. Li m'hemmx xi dik l-option. Dik il-mistoqsija, ma nafx għaxiex. Allora jmissom jom dawn l-affarijiet. Minn custom match li għamilt int. Jistax t-kekċi. Mela custom match, qed naħoss jaħħa u jidħol hacker għall-argument. Jien ma nafx nikkikjaħ da. Ma tistax tikkikjaħ. Laqas vote kick jew vote. Le, laqas anki nagħmlu blok, xorta jista' jieħbu pereżempju. Tieħ il-code sieħbu jidħol miegħu. Le. Fuck da ħafna. Dik noħodha pal. U dik it's one of a million issues, ġifieri. La li ma tistax tikkikja xi ħadd. Dik ħaġa importanti f'logħba online, men. Kull logħba. Ma tistax tik. La, fuck jgħidni, ma kontx nafa dik. Bullshit, ostja. Any fucking game do. Le, għandhom daw l-affarijiet certu things li joqosom ħafna. Jien naħseb Fortnite għandha issue. That's something basic. Basic. Le. Għalek ħafna nies qed jifqu l-abwa Warzone għax hemm ħafna dawn l-affarijiet. Lalla bellaħtu. Le, għax Warzone belħek, jien kont inħobb il-logħba anke. Warzone għandha anke speċi meta tidħol fija u vers li tidħol ġo skyscrapers, every floor tista' tidħol u tista' tistaħba. Like it's an amazing game. Imma dik il-ħaġa li speċi hemm ċertu issues jew anke bugs, men. Ġieli tilload jaħħa tilload. Li mhux biex ngħid ħaġa. Jien fuq Fortnite is the same thing. It's the same battle royale, it's the same big map, it's the same xi ħaġa. U m'għandekx dal-bullshit li you log in it-tinsi jew kellek ikun update meta tilload game, update jiġi joħorġu għajdli qabel men mhux għanda like little shits men li they piss people off xi kultant men. Għalhekk kif ġatlek għalhekk qed jifqi l-abwa, ma tihomx tortu. U anke dik il-ħaġa li tieħodlok balla space man every time update ma Fortnite ħana mal update Fortnite 2 gigabyte. Ħana
date 40 gig, man. Jesus. Dik Universal, kem PC u kem PC għandek il-vantaġġ li tista' żid hard. Well, PlayStation ukoll imma l-PC naturalment ikollok. Le, nifhem li għandek spazju għalli, imma mhux li every update is. Dejjem saru hekk. Li għandek bżonn xeba spazju, speċjalment if it's really. U saqsi ġifan. Inti fil-mobile wek, tilab xi logħba? Xej, inti speċi ġust. Jiena il-mobile aktar ma neħilsu aktar nużaw għax-xogħol qed Fucking nifmek men kull istess. Ma tilab xej fil-mobile? M'għandek xi Candy Crush level 20,000 jew xi ħaġa? Jiena jista' jkun inqas ma nuża l-mobile iktar aħjar. Pali. Kristu Alla. U ħosna ħażin ġi lex tant ikolli pereżempju ikolli email sponsorships u messages kont nirrispondihom. Qed nifhem li fl-aħħar tal-ġurnata tkun ħadol u tant tajt. Ħana narġi xi. Pereżempju. U ħosna ħażin. Speċjalment jekk qatta ħafna ħin qudiem il-monitor anyway li tżid il-mobile fuq għax jien wieħed hekk minn jiena dejjem qed nilab xi ħaġa. Allura biex inżid il-mobile nara żdejda ħafna. Allura aħjar nippreferi ħafna nektar naqta l-mobile. Dejru tinsaqsik, inti dejjem busy. Kif iżob daw il-lob dejjem għalla tispiċċhom 100%, men għax every week tara Daniel Kingswell posted a new video. 100% da, 100% lustja, men. Iżob. Ma torqodx inti jew hekk għalajja. Norqod. Jiena ma tinlab xi ħaġa jiena am always planning. Nilab xi logħba ġdida, jekk tispiċċi logħba ħanilab logħba ġdida. Dejjem xi ħaġa oħra. Jien nagħmel ħadik għax ma nagħmilix. Ostja, lejjina, I can't not do it, ma nistax nilab. You get bored. It's very difficult for me. L-aħħar logħba li għamilta bija kif qedtilkom Final Fantasy 14 għamil xi 6-7 labt lob oħra ta' imma l-MMO press li tħallas monthly subscription sort of it ektar biex tilgħab. U dak iż-żmien press li kont għandni kif nibda tant kelli kontenut x'nagħmel li I said okay, I have months of things to do. Imma I'm like le ta' u spiċċejt niddejjem nilgħab imħabba fiha. Jiena dejjem xi ħaġa ġdida. Allura jiena li ġieli naqbad nilogħba. I keep playing it and I play it until you 100%. And that's the next one. And it looks like I'm playing a lot more than someone else. Imma in actual fact xat li jilab online. Probably jilab ħafna iktar minni. Imma tispiċċa ħallu. Imma jien just nidder li nagħmel ħafna jtillalla one. Imma they're just different games. Għax kull darba tidħol fej 100% Jiena li għaddej Spider-Man 2 għalla xi 6 xhur li għaddej milli ħarġet minn u ġej 53% minn. Lalla. Jiena m'għandek xans naħseb l-unika logħba li qatt labt single player hija Uncharted. Alright, ma jiġbuk. Xejn ma nafx. Jiena absolute opposite of So always online game. Competition, nilab kontra. Yes, fair. Dik nifhimha ħafna, nifhimha ta' dik. U Call of Duty tilab ukoll mhux Warzone biss, tilab anke the normal game sometimes. Jew iktar Warzone. Aha. Ma nilabx talak nilab custom lobby għax nisbon biex jilabu biex tiddaħħal fil eżempju u biex tinkludihom. Nice. Alright, cool. So it's mostly Warzone. Il-campaign ma nalabix Call of Duty. Ma tilabix il-campaign? Dik nifhimha minn campaign ta' Call of Duty is there. I mean, ikollu tajbin ta'. Ikollu story types. Ġili, l-aħħar wieħed lem. Imma yeah. Għalija boring wiz. You don't get Call of Duty for the fucking campaign. U kien hawn xi saqsina question di ħataħraq ġew. Għalinna għajdilna li huwa top 5 Call of Duty players Malta, għalin taħseb li huma. Top 5 Call of Duty players, ma tantx naf ħafna. Le? Jew li ġili labu miegħek jew xi ħaġa li tħosshom hekk. Il-ċabs tajjeb kien. Il-ċabs tajjeb jien nifhem. Ma dan xi ħaġa. Il-xilaba, iż-żeljen tajjeb ħafna. Żeljen tajjeb kollox. Żeljen potenzjal kbir, ġast ma tantx ilaba wkoll. Wieħed ma kien jilab Warzone b'dan xilaba jismu Owen u Aegis, kon nilab miegħu. X'iktar barranin u ġej jilabu miegħek u hekk. Ma rrid nilab ma' Maltin. Kien hemm ħafna kont nilab ħafna qabel, kien hawn il-Wemi kien jismu, ma nafx xilaba għandha xi nkellmu. Jien naf. Għax hawnhekk vera Call of Duty għalkemm hija popolari ħafna ma jsirux ħafna tournaments fuqha minn bis-serta. Le anke barra minn Malta, tournaments ta' Call of Duty ma tantx isek tara ħafna tournament. Le, it's not really tarum pereżempju dak il-Malta jsiru jien nara ħafna. Ma mhux Warzone iktar ishom dak il-multiplayer. Warzone kuljum isiru. Ostjat mara kuljum għax jiena flasheġi noqgħod nara ħafna minnhom. Imma le nafx ta' għax
mhijiex ħafna interess u issu speċi miet qed naqra l-interess ta' Warzone, speċjalment Malta. Inti kont tajt niżla fid-dinja ma' Malta f'daqqa waħda ħadet filli everyone we used to play Warzone, f'daqqa waħda boom, daqshekk men. Kważi ħadd ma tisma' li jilgħab Warzone. U kif tkellimna blaw ħafna bugs u ħafna Mbarra gaming u hekk. Inti tħobb pers li għandi fuq pop tħobb xi films jew TV shows jew xi ħaġa, hemmlek xi ħaġa ma tara naqbad ma serju ma biex naraħ kollu. Tant nifoka fuq editing. Le, dik your life is different, speċi. Li ovvjament kultant tant ma jkolli jabtiċċej li taffa relax u ħaġa. Imma b'tempju when it comes to movies, films ma tantx nara. Aktar interessawni bħala series l-istorja tagħhom, qed tifhem. Imma still ma tantx xorta ma tantx nara. Jekk ma jkunx interessanti ħafna ħanorqod mill-ewwel ħanorqod. Kan ikun jien li ħanorqod mill-ewwel, ġifieri jew kun vera interessanti. Biex inkun onest għadni kif nispiċċa Breaking Bad. Lalla. Ma se qed darba qed nara. Tant irqad fih. That is one of the greatest of all time. Breaking Bad amazing. Ija. U per eżempju, għajdna fuq speċi kif tmur biex tagħmel video mill-koncept tal-creation, kemm toħodlok il-process tagħha kif qiegħda speċi. Għattinna ftit naqra speċi. Ħafna. L-ewwel rid nibda biex nara x'diska ħanagħmel. Jekk ħanara fuq il-kontent li tagħmel bħalissa. Mela jien nagħtu każ għażil diska argument sewwa. Irid nitjaħħa, irid naqtala biċċiet, ninżidra biċċa bla bla bla. Dak forsi jħod li nnafsi jasatej, qed tifhem? Skont ġieli biex nażel diska għandhom ħafna, qed tifhem? U mbagħad irid nidħol ġolba ta' Warzone nara fejn ħanagħmel il-nissettja n-nies u minn fejn ħaniġi jiena u l-RPG bla bla bla. U mbagħad irid insib in-nies nara li waħda available li żgur dik l-ar, schedule ħin ma' n-nies. Dik l-ar U jekk per eżempju għall-argument illum on fil-ħodu naf li għandi 10 minn nies il-lejla, jekk wieħed jikkanċellali, mela ma nistax nagħmlu l-video. Ejwa x'għada. Ġifieri ma tistax jixedule the video. Madonna tfakkarni l-ossja Final Fantasy 14 il-endgame content kienu r-raids u dejjem kollok bżonn 8 minn nies, tipo 8 minn nies u tagħmel fucking ġimgħat u ġimgħat ġast biex tgħaddi l-ewwel ħaġa waħda. U kont tippjana, kont jagħmel ħin, okay, Tuesday f'dak il-ħin, ma jiġix wieħed jpotrek jakxi għal 7 minn nies. U dak iżid pressure. Allar estate lejn, tax bħala Madonna. Sorry tajtlek imma fakkarti fiha. Ġifieri dik sa dak il-punt ukoll it's a nightmare. Ma jekk l-argument qed nipprova nfittxu logħba biex tfittex logħba ħalla miegħek. Le, vera, fissem jitlu ħafna affarijiet fuq, mbagħad l-editing ta' wara wkoll. Mbagħad biex tagħmel il-video, mbagħad irid nirrekordja lili nnifsi. X'inti l-biċċa l-oħra nirreaktja, mbagħad taqgħod kollox daqqa. Mbagħad għandi wieħed jgħid minn videos tiegħi fl-aħħar tal-video nisu t-tifel. Ejja. Surprise, motherfucker! Allura dak irid insib it-tifel jien. Irid nidħol ġoloba minnhom, ġoloba waħedna pereżempju. U rrit noqgħod ngħidlu, pereżempju, x'għandu jgħid biex ġifieri mhux in-nies tal-video biss ikollu bżonn, ikollu bżonn. Wieħed biex jirriħa. U biex naqgħad kollox, u mbagħad kollu you hope that it does good. Diki. Għax m'hemmx garanzija. Ġieli għamilt litwal sijat li għatam videos u it gets 50k views. Sometimes that happens. Iktar ma titfa' effort, ġiri ħafna. Iktar ma d-dum titfa' effort u tajt, this is the one, this is the one. Jiena l-ar video li mar. Iktar ma tatix kas, just tamilax whatever, u just ma tatix kas, it goes better. You put all your hopes on it, I don't know, something fucking happens, man. Ftit mill-laħja l-iktar videos popolari tiegħi, l-iktar li għamilt, tipo għamiltom għaxek, Asset jgħajtom iktar minn xismu, għamilta tajba, export, tella, marġas, ma' oġbitni. Ma doffi ġifiri, ma batta ma ċaħġa, tamela perfetta, u l-edik di. Le. Tajda laqwa video li għattamil. It's so ironic, universal ħaġa. Għet nsaqsik, speċi, inti tara, per esempio, fuq TikTok explodate, Twitch, għaddej tajjeb ħafna. Taħseb għal it's not translating to Instagram u YouTube, men. Għax kultant tara, ma tistax temmen. Uġbea, għamil xie research biex tista' tifhem. Ovvjament. Inti l-algoritm ta' fuq TikTok mhux l-istess. Naf, għax dik kienet amazing. Mela allura
titfa' l-istess video fuq TikTok tajja fuq YouTube għax inti l-algoritm tiegħek għadu ma ħitjax. Avolja kieku ngħidlek l-ammont ta' videos li jieħdu li minn fuq TikTok u jipostjaw fuq il-accounts tagħhom. Alla minn ja. Jisirqulek ħafna content. Jagħmlu għalli jiena ma tantx niskrol, ma tantx fuq social. Ma tkunx taf. Għalli niċċi fil-videos, dajnti. U jkunu fuq per esempio 20 million views fuq YouTube. U tiddanna hemmhekk. Ma huma għandhom il-followers u l-algorithm in their favor. U ma dawk ikun xogħolhom li jiġbru videos, ovvjament the way to go li saqs il-creator. Mela dik. U jkun ħafna min jixxi il-videos biex jisajt fagħhom. Imma l-ammont li nara inkredibbli. U inti titfa' dak il-ħin kollu fuq il-videos tiegħek. U dak tinħara. Imma mbagħad jekk jien nipprova noħodha mill-aspett pożittiv. It's exposure for me. Ija. Aktar nista' nagħmel dak. Ma l-menu għajdulhom just credit me at least. Nipprova ma tistax tuqaf. Issa ħanejtek, issa jiena l-accountates Maltese hemm ħafna li tallaw li il-videos tiegħi fuq TikTok. Fatti, l-unika raġun li għandi account ta' TikTok huwa biex intella l-video jiena l-ewwel. Just qiegħed biex jekk xi ħadd itellaw fuq TikTok ukoll laqas se jgħidilhom xi ħaġa. So I get maybe like 5 or 6 issa dan. It's foreign. Alla ħares mur waħjam kollha men. It is impossible. Laqas tkun taf li qegħdin. U ma ssibhom. YouTube għandu dal x'ismu li jekk xa titallaalek il-video x'imkien ieħor, it actually tells you il-content detection and you can actually take action imma bro. Ma check, you can't follow them all. Taċċetta u tgħid eħel għas exposure. Tara li forsi għandek ismek x'imkien, forsi ma jneħħuwix. Hoping li jittagjak jew xi ħaġa. You cannot. Infatti jien ma nifhimx pereżempju fuq Instagram rajt li kellek tnej li you made collaboration ma' xi gaming company minn daw tal-video games u affertek. Marru lek tajjeb li kienu speċi kważi 800,000 views fuq IG. So imma tiskanta kif they didn't like come on to your personal one. Għax solt meta jkollok 800,000 view, you get like 50k followers. Għax mek sekġralu meta kien għamal wahda splodit, you know. Dak xi postjaw huma. U ma jipostjaw. Collaboration miegħek qed tifhem. Allura jkun hemm mismek għall-argument fil-bio aw fil-title tal-video u jgħidu kun hemm sitt jiklikjaw. Qed tifhem. Ma pereżempju dawk it-tnej dawk l-istess, postjaw video minn tiegħi u I went after them, tipo għattilhom. Almenu, U mbagħad qalu li in return we do a collaboration, tifhem? Almenu, so you had to chase them away. Tifhem, mhux just tafahom huma. All right, okay. Le, għax mhux fej speċi jagħmlu dawn l-affarijiet. Ma kif qal Daniel, you acceptu. Try and make the best out of it. Kemm jista' jkun. Le, ma vera, jien naħseb it's quite surprising għax pereżempju kieku jkollok għax TikTok ħankun honest, TikTok ma taqlax ħafna minnu TikTok, it's one of the worst platforms pala da. Kieku nibda fuq dak il-suġġett ma spiċċaw qatt. Għax TikTok is really bad, man. Content creator. TikTok revenue Malta mawx zero. Diki, you get it from sponsorships u get it from sponsorships u mill lives li taqla. U donations, Kieku għaw Malta għandna TikTok revenue, kieku tikna numri ta' views. It's amazing. Għalek at night, it's much fair, it's quite... It's always like that, man. Anke mux YouTube kienek qabel, it's all right. Imma qabel biex ma ta' tkun parti mill-ġismu ta' YouTube, jgħak issa li taqla l-flus minn YouTube. Le, ma għalek it's annoying li speċi għandek dak il-views kolla fuq da, li kiku kedin fuq YouTube, għandek ħafna ktar għal-menu għandek income ġejjien mux decently, fimt? Madonna ċipejn. Kidni kull-jum. Kidni kull-jum, għax jien għet nitfa l-istess content. L-istess content, dik il-ħagġa. Nitfa Amerikan, imma mek l-Amerika għandhom il-vantaġġ. Hemm il-vantaġġ. U anka l-Ewropa, per eżempju Spanja, l-Italja, u hekk kollha għandhom TikTok revenue. Il-fan, jafna Malta mawx. Allora it's unfair. Always the same. Jien nitfa l-kontrot l-istess u ma bħal tagħhom. No, it's bullshit, it's part of the EU, suppost ħaġa waħda. Ma it's not surprising, man. Dejjem kienek Malta, dejjem. You accept it again, no? Yes. Dik il-ħaġa. Mela, issa ħanaddu għal-kontat lek fil-bidu ħanamlu lek naqa trivia. Disastru trivia. Disastru. Mela, biex nfakru n-nies, mela meta jtiġu guest ħanamlu l-naqa trivia challenge, basically ħajkonna klassifika. Sissa kena l-Dwayne u Rea li għandhom 6 each, ħalli, a bit of fun,
naraw minn ġejjek. mela, kif jaħdmu. So basically għandek 1 minute, għan saqsik 10 questions, u kem tiġib tajjeb, dawk ġabu. Ġabu sitta. Dawk ġabu sitta. Tafal il-pressure. Fajtlek il-pressure mal Insomma. Għamiltinna fuq il-trivia page, Marcus. Yes, ja. Marcus, għal-darba t-nafdaħ. Għal-darba. L-ewel ġiex episodes kon veret nibżam, bat mort id-dar, għamilt l-editing. Le, mort id-dar, għamilt l-editing. He actually, props tijaw, he actually did a good job. To be fair, a monkey can do it, għax kem tafas ġiex buttu. Imma, he did a good job. To be fair, a monkey can do it. To be fair, a monkey can do it. Mela, serja, mela, let's go. What year did Warzone come out? 2021. Ħazina. What is the name? What is the name? Tkwita xent n-filħin. What is the name of the original Warzone map? Verdansk. Tajib. Where was the Die Hard building found in Verdansk? Skip. Okay, downtown. Which famous stoner duo will be added to Warzone in April? Rebirth. No. How many Modern Warfare games are there in total? 3. Yes. Mela di sanu about thing. Who is He-Man's arch enemy? Għax jista mux Warzone. Skip. Who plays 11 in Stranger Things? Skip. I never saw it. Are you sure? Yeah. How many more? Da perché there's 3, so I understand it. Okay, sorry. Tella fil-ħin. Which movie franchise about dinosaurs filmed in Malta? Jurassic Park. Yes. The song I'm Just Ken is from which movie? Barbie. Tayyip. And the last one, what is the name of the Battle Royale by Epic Games? Warzone. Le, ħazina. Fortnite. Epic Games Fortnite. Epic Games. Epic Mela. Mela, ġib. Le, jom waqaftek għaxem miktub numru jim. Ejja, ma dak għaxem miktub 6, u intet 3, u għal tajjeb. Modern Warzone 1, 2, 3. Għaxem bat 6. Għaxem bat ħawat jien, għaxem remake, jem Għaxem remake. Mela, ġibt 4. Ħazlim May. Ħazlim Blue. Issek, Mort, tajjeb daqs Marcos ma tilab Fortnite, men daqsek. Naħdu bħala komplimenti jew le? Mux ħazina, ħajar minn Marcos mela bil-Fortnite, Marcos kiku 1 iġib. Vera? Xi darba rritna mela il-Marcos. Jien ma nax naraħ jelab. Le, joħt jifraħ li jelab competitive, but he's useless. Ma jiprofa miskin. Jiprofa, kien naqralu l-ħara miskin. Ħajt ħadu l-ura jema. ħajam l-lek format tal-ħajt. Dal-episode. Gwil, Marcus, ta' biex ma jgħidu l-ura. Le, xej. Solo kaffe fuq. Le, ma jistax għamil kontrat, għatlu one of the things meta jiġi għaw li nista nibbulija. Għallu, yes, he accepted it, speċi jek. Eza, kienet tajba, we have 4. Li ma tlanx hop trivia li għal. Ankunu tajba ma kienet zgur. Tajba ma kienet zgur. Tal-qas 5 u 5 tkun. No problem. Fissa nista najdlek li għad fl-axar post biex. U għad fadal jisem. Fadal, batta mela li l-ek xidar, inti tkun. Naffiġa, probabli. Warzone ta' ħafna minna maġi. Le. Għax kiku tiru. Le, infatti għalek insaqsini, sanni għati jom ħaf trivia u ħaf suġġett taħħom u ħaf pop culture biex nżommu ma' tema u għaffaritek. Anyway, thank you ħafna Joel. Itfanna n-uplugs fej jistaw jisibuk u kollox u għaffaritek. U again, jien nishtiq najt il-Maltin li jħobbu e-sports u streaming, għek definitely morru għal il-Joel għax ħaqqu iktar appreciation ta' Malta jina vera. Le, jien vera nemmen li Maltin vera hemm ħafna nis li vera nishtiqom ikun jafu buħ, għax tant jagħmel xogħol tajjeb u content kulli anke it's, you reckon numbers like 24 million views, 800,000 followers u l-ħaġa li ma jafuk ħafna f'Malta jien taħraqni. Li m'għandix għalċiex imma jien li laqas taħraqli lek li ma jien as a content creator. Ħafna Maltin. Muta anka kun barra dajbu għafun il-nis. Jindraw li minn TikTok u puro stedi ġobli. Alek, so Twitch ma jużawx għal-argumenti, jew ma dawx għasbu TikTok. Alek, nishtiq ikunu iktar jafu, għax it's worth it li l-affarijiet li għamil, you should be better well known mela zobta Max Vassallo zobbu. Dak ħabib tijaj dak nista naqla. Le, ma jena
thank you lilkom li ġibtuni għalek. Li kienet l-ewwel darba tiegħi, ġifieri ma kontx naf kif Allura, u it was very fun, anzi. Ħadd gost u hekk. Għax inti vera qatt ma mort podcast għadek għalek. L-ewwel darba li ġifieri. Issa ngħidu Leon iġibek fuq il-Rokna podcast. Podcast cherry. Daqshekk mal-ewwel. Għajdilna fejn jista' jsibu kullum kien plugs, titfana plugs fejn jista' jsibu. Kull platform, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Kolla I am Joel. I'm Joel. OnlyFans? Imma fuq OnlyFans Joel I'm, mux fehem. Biex konna Mux ma jtsumuwiex. Anyway, ħanik grazzjaw il-sponsors pal-soltu, mela thank you ħafna il-Planet Console gen tal-affarijiet, tinsew xedin Birki Kara, Funko Pops, any other collectibles vera ħanut tal-ostja, solo Caffe għal-Caffe li ġas spiċċajt rrit neġen imliħ, l-lum kien ma nafx flavor kien ma kien tajb. U Marcos waqqa fuq il-keyboard jgħu solo Caffe. Jek waqqa fuq il-keyboard. Le, menta mill-lixek ġiħ il-mad. Le, ħara għandu roda palissa xaf li noqtlu jek ferħas. Anyway, u tinsewx il-follow għana fuq Patreon jek tridu għal €2 tuna naqada flus għax, brokjati. Brokjati. Dejt bl-appreciate jajna, u spiċet bil-brokjati. Il-Malti tijaj moħxi, da. Anzi, darba fil-bidu, darba fl-axħar. Xej, biex nkun tajjeb. Ma feċ ħafna. Tajjeb. Naraw fl-edit. Nista naraw fl-edit. La, li jien ħan edit, jaħmux jien. Għax da edit legend. Kiku l-editing li namel jien 2 seconds jamlu u, ma jien induk sati. Imma, għanzi jajni, għax li nibatlu najlu. Daniel, how the fuck do I do this? Tips and tricks. Anyway, thank you guys. Narawkom next time. Spera ħattu gost and bye bye.